Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagip Di Napalabas. Naladaw ka? Nga si Mang Pet? Ken napartek ka? Sana ka napartek, sweetheart. Nakainumak lang. Nakuman nabartekak. Saan ka kuman nga naiawit ti bagik? Diyak kuman na nakapag-drive. Nga mapagay narabid mo ti kastoy. Dani, for how many years nga agdenden nata? At dani ti high school ti nauna nga nakta. Nga adda ti elementarya da kiti duwang inauti. Kaya pasan nga? Si Mangpet ka dito balay nga nakainom? Naladaw? Sensyakan. Arikat man ano kang kanayon latamat nga aslaan anderan nak. Apa ko mga anderan ka? Nagsaya ti anayas ti biyag tayo, Dani. Manipod nag-asawa ta. Mapangkag trabaho. Sumangpet ka. Nga nasapa. Nga dali kita anak mo nga agal sa assignment. Nga tultulong amida. Kan tumultulong ka pa itulog ti balay ka nagtatrabaho. Nga maping nga ita. Oy, sige lang. Ito lang, nailiwanag lang. Inawis na ni parang Robert. Napang kami naman sa nga party. Jaktun kayat nga mo ulit na ito eh. Dani. Jaktun kayat. Sige. Nangagan. Saan nga mga anak kinururay ka? Abag ka mga inuroy na kaya. Sige nga manang. Nga mga tayo nakagdigos. Ha? Abag isunto ito no makadigosak, makapangangkan tumaten. Siyempre, mapasamak tumaten ti amin. Kinapudno naman og nemi, ididaytang itandar ko ti party, babayan ti panangawis kanyak, ti office mate ko, ane Rupert. Namamok ni Joy. Ni Joy nga nakapimpintas nga ubing nga iti asawak. Nga batsyek nga kayatnak. Manong nemi iso nga titayta nga panagkanaig mi iti asawak ni Joy. Iti adda iti imagination ko. Kat nakapapaut kami. Aba nga nakasdaawan ti asawak manong. Kasla nagsubli kami iti damdamo mitagdan na. Kaputa, urestunan ko na ti asawak manong nemi ngayon tultuloy ko, inulit-ulit ko, kaputa nagmayat. Saan ko ng kari ti asawak ng sardeng ko, itinanugyakon na maladaw ng agawid ken uminom iti arak. No dikat nagkarelasyon kaming kini Joy. No agapo ak iti opisina, dumagasak iti apartment na. Dito'y kami nga agpapas iti ragsak. Iso nga na ulit-ulit manong nemi itinaladaw ng inak panagawid. Nga day tamat, iti paggaririan ti asawak. Kasi ti maysa nga rabi nga si Mang Petak nga alas 10 manen wano alas 11. Si Mang Sangpet ka pa lang. Kadapat ko man jak sumangpet. Balay ko na ito'y. Kapamilya kayo. Naggapo manen. Nakainom ka manen. Nabartik ka manen. Naggapo kay ti babaim. Salay nga arak tinasurutan mo nga mati nga bisyo. Amumpayin tag babae. Manglilipot ka. Sumarte ka. Makariing tumatan na kita anak may manong nemi katrumor danton karagiti silada. Uwan nga min daddy, opay nga mitin gastoy ka. Kang kanayin ka matin na maladladaw, nga agawid. Ken mabarbartek ka, sana nga mabartek. Dan mabartek ako, masana ko na kanakawid. Sige, subli ka di sila dyo kaya tuloy maturog. Dakamlat ang ginimami yung tagsalita. At kunin ka yun! Nagbalinen manong nemi anagulo nariribok ti uneg ti balay mi. Sana kas idi nga naragsak kami. Ngamitan basta sumangpetak iti rabi apaan nak ti asawa. Naday naman ti rason no apay nga iad-adda. Taimbas ko mga agpagpakaasi
Ngayon saan? Apaan na. Makauma ka ko na. Sikat di makauma. Mauma to. Di mauma ka. Sakit din. Tipot-bot nga. Kunak mata. Siyak ti lalaki. Aramidan ti kahit kong aramidan. Sige. Aramidan mo latang kahit mong aramidan. No isuman dahil pagkaragsakam. Umamit no ka ni mama manong naming ngamang bagbaga kanya. Mama, makauma kayo. Basta saan nga mauma ti asawa ka mang sermon kanya. Kalpasan na. Da kayo pa, di may nayon nga mang sermon kanya. Makauma kayo. Da kami ti makauma. Wano ti asawam ti makauma. Wano mauman tukin ka. Gabutin tultuloy malatakin ni Joy manong nemi iti relasyon mi ngagpapas kami sakbay nga gawid. Dimteng ti gundaway manong nemi saan nga gununi pa ti asawa. Kasi ti may isang arabi nga sasangpet ko. Inlokad na tiridaw, simrekak, ket simrek matinisunat ti silad mi. Itamang pa nga saan nga guni. Itamang pa nga saan nakapasabtan ka na giti. Madi nga sao. Good. And wow. Kaya manong nemi na sumrek ako ni ti silad mi, nagidaak, nakaturog na ta, o nagsisiin. Arakupag na ta, pambarakon. Kada kasi masarungal daw manong nemi ka talaga sa anin nga gununi. Oh, makaikawa ka man. Abi ka di ka gununi. Tanong ko matinaskin niya bakak. Saan na ka din nga apaan, saan na ka din nga sermonan, na umahakon. Tuoraan niya tararamidag, itultuloy mo mitlatak. Iyad Adam, gusto man dito pakaragsakam nga uminom ka nagpapas itisidong ti babain. Sige, palubusan ka. Good. Hindi na siya. Aramidag ti kayat ko. Kapot na siyak, ti lalaki siyak, ti ama. Yan nang agawit akman. Edad ko mat aming naswaldok ka na kayo. Aging imay manin ni mama. Talaga ka di nga samong isarting tararamidem, ha, Dani? Mama, natal na kami. Ano nga natal na nga ibagbagam? Kitsaan nga agriri pa iti asawak. Awanin ti agap-apa. Naulimat kami. Kasano iti may sangal daw, kasumangpat ka dito balayo, nga awanin ti madanon mo ka nagdiagina. Sano ko magpapananda mama? Kaya kasano ko mga may kantinaran dyan ka masagbayan, ni Mercy di kita talungan nakmi. Iso nga saan to mapasamak dito mama? Saan to? Ngem, napasamak mano. Tati may sa nga rabi nga sasangpet ko dito yung balay. Imbagta na tulbeg ko kung idulduling ko ti kotsek. Tinulbeg kak ti main door. Switch ko ti silaw. Mercy? Saluan nyo. Apanak ti kusina, awan tao. Simreka kiti silad mi, awan tao. Simreka iti sila di kita anak mi, awan tao. Napananda. Aging nga nakakita ti surat itirabaw manon nemi ti katre. Kaya dito yung inted imbaga ti asawak manon nemi nga palubusan na kanunatan iti anyaman na kayat ko. Ngem nagdakkelakawak man. Makaringa kiti bigat. Sweetheart, eman kape. Ngem awan ti mang templakan dyan. Awan ti makitak ngandag ko. Si mereka kiti pisina, si masadig ni Robert kanya. Pare, daka di ba ng problema? Di ba awanin ti problema, gabatasan na kan nga silsirmunan ti asawam? Di ba natalnan ti biyag mo? Gabatas sila si papalubusan ni Mercy, nga ramidam ti kayat mo. Uminom ka, agpapas kay ni Joy, itiragsak. Imdak ka na pa na kay kawa. Pare, pa na kay kawa? Tatunggal agawidak, dito'y balay manong nemi, awan nga talatit madanon ko.
Dumagasak itayan ni Joy ket kunana. No awanin ti pamilyam, datandagdan na. Di ba? Di wow. Pinalubusan na tahan ti asawam, sweetheart. Iso nga, ag-enjoy ta. Sikaan kan siyak nag-asawa. Sinapul ko manon nimi ti asawak. Napanakitayan ni mama. Ma, imbagayo ko ma. Sigurado ka nagpakada ka na kayo. Imbagano no sa dinot papananda. Awan ti amok. Taabay sa mo makontakida. Diyak makontakida. Ti asawak kayo nagiti anak ko. Kada kayo makontakyo. Di adadaba rin nga saan ko makontak. Dahito iti ko naking kaidi anak. Hanggang tumat ngamin nga namati kanyak. Di na ba sama ken? Oo. Mamati ka itan. Manya taramidek. Anya taramidem. Sa pulo mi da. Mabangka iti lugar da. Sige ma. Dahil taramidek. Maalak iti lib ko. Kita aramidek ti amin tapno masapulak ti ayan ti pamilya. Tanya ngamin ti kapuno no apay nga sa pula mi da. Ha? Di mat kayat mo iti mawayawayaan. Di ba? Dati kasto ti kayat mo, di ba? Nimdak ka na pala ka ikawak. Mama, napatigahim ti pamilya. Kahit no talaga nga napatig ti pamilya, sa pulam ida, agkutikan. Kinuna ni mama, manong nemi. Dahil tiga po na no apay, nga napanak iti lugar da manong nemi sa Genueve, Vizcaya. Hindi makadanon nak dito'y manong nemi mas daw mat. Mas daw manong nemi ti katuganga. Kahit mo sawin. Nagtalo ti pamilyam. Uwan, papa. Iti anya nga gapo. Dedangar ti pakasdawak. No apay nga, kinalawan da. At dalagit gapo na, Dani. Saan nga ramidan ti anak mi nga ni Mercy da ito'y, nawan ti gapo na. Mabalim mo ka dingi baga? Manong nemi inpudnok iti katugangak ti amin-amin. Ket nagwing-wingiwing. Pinagsagabam kayam ti anak mi. Nga dahita ti gapo na no apay nga inarabid na dahita. Basol mo. Yung talaga kadigan ti yu amon no sa din ayan na papa. Jak amo. Saan nga may dito'y? Inrana na nga closing summer. Kito na. Tapos saan nga maapektaran ti panagbasa na kita anak yo. Baka dan it sa baling nga lugar kasadya na nga pagbasahin na kita anak yo. Baka dadamat ten sa baling nga lalaki ti biyag na. Saan nga rumping nga mapasamag na ita? Papa, iso nga sa pulat. Sa pulat, nagiti agina. Aging ka ako nakanyak ni mama. Anak, no talaga kaya't mong tagbalbaliw. Ngay sarding mo taginom ti arak, isinam nga roden ti babaeng. Ipanaknek mo, nga talaga nga nagbalbaliw ka. Kahit no may panaknek mo, sigurado lakid di, ama pasublim ti pamilyam. Kasta nga rod tinaramid ko manong nemi ket nakigtot ni Joy idi bagak. Ana? Agsinatan. Are you crazy? Itapay taawanin ti pamilyam? Itapay taawanin ti mangiparit kadata? Isupet ti panangisinam kanyak? Awan ti kapapatgan kanyak no saan nga ti pamilya? Di wow! Amo lang siksik ti lalaki dito lubong. No sina di sina. Makaamu ka. Pamagayam ting kay nangigan ket sumagmanulay nga paset ti pagkasalitaan ni pagayam ting nga Dani iti Lawag City. Nga dito iti maikalima nga pagkasalitaan nga tay pagpilian para ti panakapili ti best letter of the third week iti bulan ti Mayo. Iti programa ti kalagip ti napalabas iti Action Radio DCJC Lawag nga manginggan nyo 2:30 aging gana telas 2, Lunes aging gana iti Sabado.
Idagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babaen ka ni paring Reynaldo Ray Fiesta. Nga pangabakan nyo kadagitiyad. Nagkakadakkel a premyo. Malaksid, iti weekly prizes can monthly prizes at dapat grand prizes. Grand winner, maumawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Can may isang special award nga umawat iti at 5,000 pesos. Anya balit sa pulo nyo, di ba? Nasika ket tagbuibuya iti live tayo, iti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Pakilike, pakishare, kaya nag-follow kayo iti page na. Kan kasama tenuwa iti YouTube, iting kay pakabuyaan kadito yung video, paki-like, paki-share, ken ag-subscribe kay kuma. Kinawisan ta kayo papagamit pa nagsurat yo. Da kayo nga agdengdengeg, agbuibuya, adda dito Pilipinas, ken abroad, no si kakit may sa manurat, ken saan ang manurat, no, daan ka iti success story na imbaligyan nga makasalitaan, nga kahit yun ti mangila palagip tinapalabas, ken kahit yun agunoden di kita darakila premyo, i-computer yun sa iyo isan iti email address nga nemiruiz@yahoo.com o ano saan kat nemiruiz123@gmail.com. Okay ba? Okay. Kaya dati pa kabuklan, di pa kasalitaan ni Danny kanin kayo tumangikan into no 12:30 to 2, i-share kunto kata kayo. Itilagip tinapalabas, i-reaction radio, DCJ Silawag. Ni manong yung enemy na ito, yung Nemi Ruiz, nga host, tilagip tinapalabas, ken mabibuya yo, iti page ni paring Ray, ken YouTube na, ken iti page tinumutubiyang nga dirma ng Nemi, ken kastamatan iti YouTube channel nga Nemer Studio, para kada kita programa iti studio, ken iti kanta, ken deto'y dirma ng Nemi / lagip tinapalabas, ngayon kamit mabuya, iti YouTube, kadagiti imuno ng istorya, iti nga surat, iti lagip tinapalabas. Iso nga pagkaagbuya, subscribe yo, tapos nagkasta kita, adado di kita ingkay mangig, ken mabuya pakasalitaan. Kablawan teman, di kita sumaganad, nga di kita ikit agla-like da, ken isi-share da ti dagiti video, iti page, ken YouTube ni paring Ray, kas kada Julius Jacinto, ni Belia Pimentel, gramaten ke ni Shuna Unosonia Kalumpit, Samanero, ni Delia Ruiz Pabro, ano ating tinga Delia, dita Canada, Mirna Sumera Lapira, ni Nine Alejandro, Mark Louis Alejandro, samaten ke ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., ni Jumel Hegaman. Uy, ito yung winner ti pala ito, ni email na ito. Yeah. Ni Jumel Hegaman dita Los Angeles, California. Ni Trely Mateo Belio, Solidad Calpito. Ni Imelda Madriaga, Dultulao, kasama tayo kini Noraline Perdido Tamalay. Okay, papagayan, thank you. Tingin kayo pa nagbuya. Kaya pa nag-share, pa nag-like dito yung video tayo. Aging kati sa marunong video nga intay i-upload dito yung page ni Parang Ray ken YouTube channel na. Salamat po kada kaya aming asapan.